masyaikh menyebut tentang Syekh Saleh baru dilantik jadi mufti. Beliau dikatakan di antara saki baki ulama salaf pada zaman ini. Tuan-tuan maklumlah, ilmuwan ini ada tingkatan-tingkatan dia. Jadi beliau ulama. Sekali lagi beliau dikatakan antara saki baki. Sedikitnya ulama-ulama yang tersisa daripada kalangan ulama salaf. Yani mereka yang membawa manhaj salaf dari semua sudutnya. Seperti yang selalu kita nampak, akidahnya salaf, tapi apabila dilihat manhajnya khawarij, manhajnya ikhwan muslimin, sururiyah dan sebagainya. Beliau antara ulama salaf yang sedikit pada akhir zaman ini. Boleh kita katalah seangkatan dengan ulama-ulama besar yang lain yang sudah meninggal dunia, seperti mana Syekh bin Baz, mantan mufti sebelumnya, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Uthaymin. Pada tahun 99 kehilangan kedua Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani. Ini satu kejutan pada waktu itu buat kaum muslimin apabila mereka kehilangan dua ulama besar pada tahun yang sama. Selang setahun 2 tahun Syekh Ibn Uthaymin pula yang pergi meninggalkan kita. Ramailah ilmuwan-ilmuwan yang lain kemudian menyusul pergi. Kini yang ada ialah Syekh Saleh, beliau di Riyadh saya kira. Adapun di Madinah bapa kepada Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, sekalipun beliau sudah uzur dan berhenti mengajar pun beliau lebih banyak menghabiskan masa di dalam masjid di depan rumah beliau di Madinah itu.